Go guys. Bawa sim direct itu kalau orang bawa kuan ya. Belum pernah. Lah, jangan belum pernah. Kecap. Tolong tu lah kamu ni kau biar mah. Ngar kuang kan ni tu dia. Jit pelan sedikit dia ngasih kia gini lah pang lah dia. Nah. Pang gini dah dikit bag. Gini lah. Tang. Karena. Belang piro churum.
Banyak. Ha? Ngõ ngà mấy một thay nào tết đằng vào. Hả? Cái xe là áp ván này là áp viên khốp nè. Hả? Ván giật văng nè. Hả? Hả? Mana yang sen ya tu? Ha? Sen ke mana tu? Sudah rasa orang senang. Ha? Kalau lah tu kan. Bukan lah. Betul. Kamu kalau ni kau kena yang mana lah? Ha? Ha? Ada.